Jeste li ikad gledali behind the scenes? Znate ono, puno ljudi namješta one velike reflektore, šušur ko na gamerskom eventu, a onda naglo svi utihnu i začuje se ono poznato. I akcija. I akcija. Akcija. Staj! Počelo je snimanje filmske scene. Ali ajmo redom, dug je put od dolaska na filmski set pa do prve klape. Ne te klape na koje ste pomislili, to je drugo. Filmska klapa je ono što se lupa prije nego što počnemo glumiti. Na njoj piše koju scenu snimamo i još svašta nešto. Mislim, mi znamo koju scenu snimamo, halo. Dan snimanja isto je podijeljen kao na razne scene. Prva ide scena dolaska na snimanje, pa scena kostimiranja, pa scena friziranja i šminkanja i postavljanja rekvizite i namještanja rasvjete. Pa scena stavljanja bubice na nas, bez brige. Tako oni zovu one male mikrofone. A one velike mikrofone, znate kako njih zovu? Peceljka. Mislim ono, filmaši su ko velika djeca. Odlično. I onda bi počelo snimanje. Ponavljanje je majka mudrosti i zato se svaki kadar snima više puta. To zovu repeticije. Akcija. I akcija. I onda bi nastupila moja omiljena scena. Pauza za ručak. Da nam ne bi bilo dosadno, svi su se igrali s nama, teta Vanda i teta Judita, a najviše naš pomagator Mate. Taman kad bi nam se malo prispavalo, začelo bi se pauza je gotova. I zrno po zrno pogača, a kadar po kadar scena, dan mi munjevito proletio. Kombiju na putu kući malo bi jepali, stalno je bio dobar vibe. Tako vam je to kad se zabavljaš dok radiš. For real.